De primeira leitura está sacar for de book de Job. Dengue tempo aya, Senhor, a contestar Job. Custem que estava da sali for de orca. Quem estava tabanta la mão, ora é que era brota for escote de abismo. Quem apistie com núbia papanha e alore de pañal de núbia espantoso. Quem afrene e apone limite, sere dos porta e apone candal. Quem apise, te aqui botallega, no mas leu, te aqui e orgulho, tipo, aulanang tin cuanta, palavra de Deus. Alabado Senhor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Selle una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. Misericordias del Señor, cantaré eternamente. Las misericordias del Señor, cantaré eternamente. Las misericordias del Señor, cantaré eternamente. Las misericordias del Señor. Lezing de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe.
Broeders en zusters, de liefde van Christus laat ons geen rust, sinds wij hebben ingezien dat één is gestorven voor allen. Maar dan zijn allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die ter wille van hen is gestorven en verrezen. Daarom beoordelen wij voortaan niemand meer naar de oude maatstaven. En al hebben wij Christus ooit op zulke wijze beoordeeld, dan nu toch niet meer. Zo is dus wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen. Palabra de Dios. Nos alabamos, Senhor. Mi quiere invitar a tour, nos va a para, nos va a escuchar Santa Evangelio.